O pagagabi mga kasangkayan, babasahan ko itong siring ito Roma Kapitulo 1, tikang itong versikulo 16. Nasugad ang Bible, Roma Kapitulo 1, versikulo 16. Kay diri ko ikinakaawadan maupay nga sumat ni Kristo, kay asya ini ang gahuman Dios ngadto ha kaluwasan nakadatag sa nga nagtuo, ngadtohan mga Hudyo siyahan ngan liwat ngadto ha mga Grigo. Kay dinini ang katadungan han Dios sigin padayag tikang ha pagtuo ngadto ha pagtuo. Subayan nakasurat na ang matadong magkikinabuhi pinaagi han pagtuo. Kay an kapungot han Dios sigin padayag tikang halangit, patok ha katanan nga diri Dios nun ngan diri katadungan han katawuhan. Adto nagkakapot han kamatuoran dida hindiri katadungan. Tungod kay kun ano ang mahibabaruan mahiunong han Dios, igin pakita na iton haira. Kay ang Dios igin pakita iton ngadto haira. Kay ang mga di kinikita ang mga butang mahiunong haiya tikang han panhimo ang kalibutan. In malinaw nga nakikita sugad nga nahisasabutan pinagihan mga butang nga mga hinimo. Bisan na niya dayon nga gahom ngan pagka Dios, base hira waray na igbaribad. Tungod kay niyan han hibaroin nira han Dios, waray nira hiya pagimaya as sugad nga Dios. Waray liwat mapinasalamaton, kundi dagin waray pulos an ira mga panunahuna, ganan ira tapang nga kasing-kasing ginsidman. Nagtutugan han ira mga kalugringon nga makiadmanon, hiralugod dagin mga kulang, ngan ginbalyuan an himaya han di maduronton nga Dios ngadto hindagway, nga nahinugad hin maduronton nga tawo, nganhin mga tamsi, nganhin tagupatan ang tiil nga mananap, nganhin nagkakamang nga mga butang. Tungod hini ang Dios liwat igintubyan hirangad tuhin mga kahugawan pinaagihan mga kairipon han ira mga kasing-kasing. Apag pasipara han ira kalugringon nga mga lawas, abot nga han ira mga kalugaringon. Hirang ginbalyuan ang kamatuoran han Dios ngadto hinbuwa, nga nagsingba nga nag-alagad han ginhimo labaw pa han tag-imo. Kudiin bulahan hakadayunan. Amen. Kay tungod hini nga hinungdan ang Dios nagtubyan haira ngadtuhin mangilad nga pag-abat. Kay bisan ira kababayen ang nagbalyo hanyano nga paggamit ngadtuhin kontra han kinaiya. Nang sugad man ang mga kalalakin ang binayaan anyano nga paggamit han babayi. Nagdadagaang nidahan ira ka eripon ha usa ngadto han igkasi. Lalaki halalaki naghihimo haton diri kaangayan, nang gimbalusan ha ira mga kalugringon haton balos an ira mga sayop, kundiin kaangayan la. Ngan sumala kay hira na diri han pagdumdum han Dios sa ira kinaadman. Ang Dios nagtubyan ha ira ngadto hinbulok nga hunahuna. Hapagbuhat haton mga butang nga diri kaangayan. Sugod nga punuhin nga tanan nga di katadungan, pakighilawas, pagkamaraot, pagkamaimot, pagkamadarahog, punuhin kaipa, pagpatay, pakiglantugi, paglimbong, maraot nga tuyo, paraghutib, paraglibak, madumtanon ha Dios, magtamay, mapahitason, maparayawon, paragimuhin magraot nga butang, masupakon han mga kag-anak. Waray sarabutan, diri magtumanon han mga ginsabutan. Waray yano nga pangabat, diri nasasaritaan, diri maluluuyon. Kay bisan maaram nahirahan paghukuman Dios, ako din ang mga nagbubuhat hinsugad hiton nga mga butang, hinkaangayan la mamatay. Diri lamang ang nagbubuhat, kundi aton may kalipay haira nga nagbubuhat. Hini. Mga kasangkayan, hakaurian hini nga bersikulo nakita naton,
nga kahuman niya panhingaran han mga kasalanan, han mga katawuhan. Nagsugad hiya dida nga ang paghukuman Dios in diretso, eksakto, tumbok. Adton mga nagbubuhat hini in may kaangayan lahira mamatay. Ngan diri lamang kuno ha mga nagbubuhat, kundi pati liwat adton mga nalilipay haira nga mga nagbubuhat hini. An mga kangilaran nga nakikita naton haaton sosyedad yan ang mga panahon, makabugtuan mga sangkayan. Amoy no ang ginihingad han Dios nga iginbabalyo ang himaya ang buhi nga Dios nga da hadton mga sugad hini nga mga binuhatan dinha kalibutan. Tungod kay ang relihiyon masayo na lahi kabutan. May mga tao nga naguna-huna nga kay may anak man nira relihiyon, mababalyuan nira o matutop nga nira han ira mga binuhatan nga mga magraot. Ang saringan Biblia, maaram na kamo nga diri ang Dios maghihimo hinsugad na paghurukman. Maaram na kamo nga ang Dios nagtatawag ka iyo nga magbasol, magtalikod han iyo mga kasalanan ngan bumalik ngadto ha Dios. Waray nimo titibkulan, waray nimo amkunon, waray nimo diri babayaan nga kasalanan nga tanan iton tatalikuran naton o karayag nimo magkamayadahin kaluwasan. Ang siringhan magwarali ni Juan nga baptis saring niya magbasol kamo. Kaya ang ginadihan ng Diyos haranina. Ang pagtikang pagwali ni Jesucristo, ano yung pagwali na saring nga magbasol kamo. Ang pagwali ang mga apostol, sugad liwat iton, magbasol kamo. Sugad man liwat iton ang pagwali naton. Pagbasol kamo han iyong mga kasalanan. Talikuran, bayaan, igsalikway, igsikway, iton nga tanan yung mga karautan nga diri kinaiging kakalipay han Dios. Ini nga tanan talikuran mo. Ang karawata Jesucristo nga amo an lukat han aton mga kasalanan. Kaya ang Dios karayag niya nga maluwas kita. Sanglit hiya naghimuhin paagi. Ang paagi nga ang Dios mismo in magintawo para hikita nga tanan magkaluluwas. Kaya ang natuo kan Jesucristo, ang natuohan anak kan Dios. Nakikita nato niya bilang tao, nakikita nato niya bilang persona. Ang magtuha iya, nagtutuohan amay nga Dios nga espiritu nga diri kinikita. Tungod kay karoy kan Dios nga mahibalik kita ngadto nato relasyon ngadto ang Ginoo. Diyos nagtatawag ha imo. Salamat, mamati kita ang pulang Ginoo. God bless you. Mapayagapi. Thank you. You did not make a noise because